Kintu cacanze ni icongereza ni icongereza gusa bariko bavuga noneho nkibura navuga igiswahili ntibanyumve navuga ikinyamurenge ntibanyumve ukababwira ngo abari ibindi gavyi iwacu ga navyo tibumve pi sinoruhaga mvuga ko ndi abaye abataye bumva igifaransa tibumve igiswahili tibumve n'ikirundi n'ikinyarwanda turabasuhuje mwese aho muherereye turizera yuko muguwe neza twebwe mu ruhande rwacu na mahoro nkuko twabibasezeranyije uko umunsi ku wundi tuzagenda tubazanira ibikorwa byiza bisukuye bitunganyije neza kandi biteguye aho nta handi ni kuri Mado TV show kuri Muriwe TV ndetse no kuri Iranzi show ku bufatanye bwiza dufitanye n'umwete ndetse n'imikoranire myiza aho tugenda dukomeza kubazanira ibintu byiza kandi bidasanzwe abantu bose bamaze gukora subscribe turabashimiye n'abandi bose babikurikirana ariko batari abona turagusaba kugira ngo wiyabone kuko amasezerano tubazaniye cyangwa se twabazaniye nuko tuzahora tubazanira ibintu byiza mumeze neza tumeze neza sawa ngahe ubajije nde navuze ngo mu ni mwese nguko yabivuze natwe turabasuhuje abakunzi bacu abakunzi bo kuri ni Muriwe TV no kuri Iranzi show no kuri Mado TV show uyu munsi murana ko ari umunsi udasanzwe aho twaje kwakira umucuranzi wacu umuganga w'amaguru umuganga w'imitsi ariwe Moses niwe twaje kwakira hano ku kibuga cy'indege rero tubahaye ikaze kugira ngo mubashe kumva ibimurimo atubwire urugenzi rwe rwose ko rwagenze atubwire abantu bari muri Kenya ko bamwakiriye atubwire nimba baramuhaye sukuma murakoze asante sana Moses nta kundi ibintu by'ibikabye Mado mbaye ngusabye udatuma ava mu kiganiro kandi tutaragera umubwire kare ko nje ndi kivuruga wamumubwira kare Mose iyo umuntu agiye gukorana n'abantu azabamenye rero umenye ko Mado ari kivuruga ariko ndibaza ko atari busarishe cyane yes nkuko bavuye kubivuga murabona ko dukomeza guhanahana amagambo ko turabanza nyine gukomeza kumupresenta cyane kugira ngo tuze kumuha umwanya twamuteguriye ikibanza ubushize mwabonye video aho twari twaje hano kibuga cy'indege kuza kumutega tumuherekeza yuko agiye kugenda ntabwo twari tuje kumutega twari tuje kumuherekeza yari ari kumwe n'umuvandimwe Mbabazi ariko yaje wenyine Mbabazi nawe ari inyuma tuzoza kumutega rero aratubwira aho yamusize mu kiganiro yes tuguhaye kaze boss cyane kabisa cyane umeze gute tumeze neza turashimye kudakeye bafite stress yuko indege yashitse vuba reka tubanze twitonde tuguhaye ikaze kuri izi cano zose tuvuye kuvuga cyane kabisa wiyumva gute kuba turi gukorana ikiganiro ndabyishimiye kubera ko ni byiza urabyishimiye wiyumva gute nyine ni gute wowe bivuga yego ndabyishimiye gereranya twumve ukuntu ni nko kuja mu ijuru cyane ko kugendera mu ndege udashika Mose kugenda mu ndege umwanya akambaza ukabaza no kugenda umwanya mugufi nibihe bifite umunyenga bizo ni ibibazo biba bigoye kuriya ariko biravana n'umuntu ubikeneye umunyenga ubaho mwiza utawukeneye abakeneye amasaha kaje utaragendera mu ndege wombwira iki ni nziza cange imeze gute ndege ni nziza ndege ni nziza ni kimwe n'ibindi byose kimwe n'imodoka se tabirenze ni kimwe n'imodoka ariko nta mbona ari imodoka gusa nuko bitandukanye imwe iri mu kirere yindi wati warengeje amaguru yes warengeje amaguru ngo indege idatibuka ikiganiro kiragoye Mado reka nje nkubwire Moses ndamuzi Moses akeneye nyine ibyo bize kugera iri ariko reka tugende gahoro yes ni Moses nkuko mumuzi muri benshi mumukunda muri benshi ndetse mukunda n'ibikorwa byiwe muri benshi uyu munsi rero tuje kumutega aho bavuye mu giterane muri Kenya bari baje muri Kenya kugira ngo babashe gufatikanya n'abanyakenya ndetse natwe twari hano twari ko tubikurikirana ku social media kugira ngo
tubashe gukomeza kubana namwe. Moses, duherukana hano nyine duhagaze hariya ugiye mu ndege. Yego. Kuva hano no muri Kenya byabatwaye umwanya wana gute? Twavuye hano saa 10 kuko twaciye muri Uganda. Tushikayo nka saa 12 gutya. Yego. Tuvayo nka saa 1 tugerayo nka saa 3 ziriya hari. Nka saa 3. Kurumva amasaha iriya bari imbere hari kwa amasaha iriya twagezeyo saa 3. Umuntu umwe yigeze kuba ari mu modoka warangize abona nta muntu n'umwe azi, baramuhamagara bamaze atese uri kumwe nande, wahita avuga ngo ari wenyine kubera ko nta muntu bari kumwe azi. Umuntu nawe ubu nyine uracabivuga tubeshanye se bazakubaza ngo se wazanye nande ngo naje njenye n'imodoka yuzuye ugiye kubeshera uwo muntu nawe uracabivuga. Jese ndabivuga. So nanishatse kubaza indege mwagendeyemo mwari kumwe n'abazungu benshi cyane n'abirabura benshi cyane, wari wewe nambabazi gusa kuko nimwe mwari muziranye? Okay, harimo abantu benshi ariko utazi harimo abazungu. Ikintu cyacanze ni icyongereza gusa bari kubavuga, noneho nkibura navuga igiswahili ntibanyumve, navuga ikinyamurenge ntibanyumve, ukababwira ngo abari ibindi gabyiwacu ga navyo tibumve pi sinoruhaga mvuga ko ndi abaye abataye bumva igifaransa, tibumve igiswahili, tibumve n'ikirundi n'ikinyarwanda n'ibindi. Okay, Moses, urumva ko ikintu cyambugoye ari ururimi. Moses, none niye ngamba wafashe kugira ngo ubutaha nuyisubiramo wenda icyo kibazo ntugasure guhura naco? Iki ico cy'ururimi kugira no kubera ko ururimi rwakugoye iyo ikintu cyakugoye kindi atari kuciga. No kuvuga ngo uyu munsi Moses agiye kwiga icyongereza kugira ngo mu ndege azamenye gusaba ese haba umutsima tamutsima wo mu ndege. Yes, Moses arakoze cyane umushika muri Kenya. Jewe nakurikiranye ababakiriye, ariko kandi andi makuru naje kumenyaho Mado nuko ngo ari umuryango wari umaze nimba ngo ari iminsi batibaruka, sinzi kuntu nimba bari bagwaye n'umwana we warugwaye, abo bari babatumiye ni bande? Yes, urumva mama wari urwaye yari afite n'umwana urwaye, noneho barakira bakora igiterane cyo gushima Imana. Yego, nico mwari mwagiyemo. Twabonye baza kubatega abantu bo muri Kenya, turabasuhuje cyane kandi tunabashimiye yuko baje kutwakirira abantu. Mushika muri Kenya byari bimeze gute? Juste nyine baza kubakira nk'uko washitse aha ngaha, nabyo turaza kubigarukaho, urumva ko ari urugendo rurerure. Okay, ikintu cya mbere batugaragarije byishimo byari byinshi pa, batweretse urukundo, dushimira n'abantu batwitayeho, umuryango wa Beya batwitayeho birenze, umuryango aho twari ducumbitse, umujama bitango Excella yatwitayeho, n'abantu batwitayeho, n'umuryango wadutumiye n'izindi nshuti harimo Beni na Mutsinzi, cyane abo batwitayeho pe, abo bantu batwitayeho rero nta bindi twovuga, harimo na Desire n'abandi benshi cyane, ariko byari bimeze neza. None ko waje vuba twakirira umuntu neza kabisa. Subiramo. Turabashimiye ko batwakirira umuntu neza. Abo bantu bose Moses avuye kuvuga, twese hamwe turabasabira imigisha ku Mana nk'uko Mado yarabivuze, Imana ibaha imigisha myinshi. None ko wagarutse vuba? Ndabizi zari zatujanye zari bitararangira, utaraja ku macano nkangaye ngo banze ucurange. Oya, naracuranze. Waracuranze kuri ayo macano? Ntibirasohoka. Wenda ndi murabibona zaranasohotse. Ari byo urabona Mado? Okay, ibyo ni ibindi. Yes, ngahe Mado dufatikanye akomerezeho. Moses, reka ndakubaza nanje akabazo kamwe. Ukigera muri Kenya ni kiye kintu cya mbere cyakugoye ukavuga ati kweri nahinduye kirimo ikintu kirangoye? Okay, je kubera ko menyereye kugenda muri utu tugendo twaha hafi hano, ntabonye nta birenze ko bimeze hano muri ibirere byacu, naho niko bimeze, nta birenze kabisa. Kukijanye n'abacuranzi baho bakwakiriye gute?
abacuranzi banyakiriye neza ko tuzi ko no ku muryango wa Beya nabivuze kuri batwakiriye neza badufata nk'abana nyine babo tukora neza cyane none ko tuzi ko Beya asanzwe ari umuntu uzupinga abacuranzi bacuranga pade uko kandi twumvise abacuranze pade iriya ifasha abantu Beya byakiriye gute oya ntabwo abipinga kuko iyo yaza kubipinga ntabwo yari kudushigika kandi azabivuga ku macana tukabyumva oya wenda abantu izo simbizi ntabwo bindeba icyo nzi yuko ari umuntu mwiza kuko iyo yaza kuba bipinga wenda ntiyari kunshigikira ariko yarashigikiye yanyakiriye neza yatwakiriye neza twese sinjeje nyine Evangeliste Kofi Mbabazi ngitira yakiriye Mbabazi neza mu kuvuga ngo ivuga ubutumwa ryagenze neza cyane no rero Imana ibaye imigisha myinshi cyane bazireke kudusezera jewe nakurikiranye ibintu byanyu cyane kandi turamwakiriye Pasteur Kofi turamubona inyuma yacu turamushimiye nubwo point ariko Imana yo mwijuru ibahe imigisha myinshi okay uyu munsi wa none rero turi Bujumbura mwashitse uyimva gute kongera kugaruka amakarere ndumva afite ibyishimo gutaha cyane urongeye kandi kugafata gufatikisa akarere akaye gato yasugukaza ariko rata izo zari blague okay ufata gahunda ye Moses afasha gatuti hano turabitsinda okay no kurabivuga uhaye bibwira arahari Moses nibyo ufasha gatuti gatuti mfasha arako mwaye mubona Moses asubije neza yeruye yuko nta gatuti afasha kandi haba harabaye ibintu ariko turizera ko gatatu gakurikira ibihe byari kuba bitabaye oya ntitubizi nyine kuko tutaruhari twabibonye reka musobanura iki yego Imana niyo itanga ibihe byiza bitavanye n'umuntu wenda ari Imana yo gushiramo kugira ngo kigire ariko Imana imutungiye agatoroshi ariko Imana yateguye ku munsi nubwo mwogenda mwese nubwo usigara nk'umuntu tuzobuza ko bikunda ibintu bigenda neza yuko Imana yabiteguje rero ibyo rata tutabishizemo twese turi abakristo wenda ni nka joke kugira ngo nyine iki kiganiro kiryohe ariko tuzi yuko Imana ari ikora kandi Imana nizitanga kandi tuzi ko nta mutima mubi n'abandi bose bari bahari byari bimeze neza ahubwo ariko bazitese ibintu yes Moses araje arashitse Bujumbura turakwiyegereje cyane kandi turizera yuko tuzakomeza kugirana ibihe byiza wimva gute kuba waciye iriya kwanza utaje direct niyumva ari ibyishimo kuko nta hantu ntarinzi nahamenye kandi ikirenzeho nuko nahamenye ngiye mu ivugabutumwa sinahamenye ngiye mu bindi Mose abantu benshi bafite impano zidasanzwe tukatuvuga cyo wenda bindi byo no gucuranga bazakunda kuvuga yuko bigeze kubaho abapagani wigeze kuba umupagani okay jewe ntabwo nigeze kuba umupagani okay niza bindi by'ubwana umuntu akagira tuntu nyine ariko jewe navukiye mu muryango ukijijwe narabatijwe mfite imyaka 15 nabatijwe urumva nakuriye mu muryango uzimana kuranza Imana yego urugendo rwawe bwa mbere Moses ukora kuri piano hari ryari okay muri 2019 ejo bundi Moses naracyari naho muri 2019 nariko niga bariko wiga ariko jewe amakuru ntitwabanye nawe ariko bambwiye yuko wowe wigeze kuba uvira uri umuririmbyi ayo makuru wari yazi Mado wari uyazi nagerageza ko afite YouTube channel ubu nyine ndabizi ubu nyine arabifatikanya byomba ariko ngo mbere yuko atangira gucuranga Moses yarazwe nk'umuririmbyi nivyo kabisa wari umuririmbyi warageragezaga none gucuranga watekereje utogira ngo notion yo gucuranga uhitujamo nayo iyo career okay ni ibintu biza kandi kuririmba cyane biravana n'imiririmbire urumva nahise numva ko bizagenda noneho ngongere kandi je narataramye kuva kera kubera kuntu ko kuja mu dutaramo uko
usenga ukumva ko wowe wiherereye ucuranga kubera ko icyo gihe nta mucuranzi wahabaga Uvira kabisa ntawe abahabaga bakaza babatumira wenda bavuye mu bindi bihugu yego noneho naje niyumva ko wenda nucuranga uhita utangira nitantangira uko nyine kujya kuja mu materaniro ibintu nk'ibyo. Akabazo ka nyuma dusoza, inspiration ishurirwa ryawe siyo mu micurangire bigenda gute? Urasenga, urarota, urasoma ijambo, bigenda gute? Gusenga ni ubuzima bwa buri munsi bw'abakristo. Ni ngombwa ko dusenga no gusoma ijambo ni ngombwa ku bakristo bakijijwe. Urumva ibyo birimo na inspiration biraza uko ubikora nabyo birakomeza bikaza cyane. Yes, Madonna asoze kugira ngo nimbabazi ikibazo cyane nimbashimira abantu duhite turangiza. Reka baze Moses akabazo kamwe. Moses ni ibiki watuzaniye ko wageze muri Kenya bwa mbere ukaba warahuye n'abacuranzi bakomeye byenda bashobora kuba barababanjirije, twitege ibiki bishasha hano Bujumbura watuzaniye? Ko hano hari mu rugo ntabirenze ni Yesu n'ubundi niwe tuba dufite buri munsi, niwe tuba dufite ku gutanga gusa cyane cyane ni ukubashimira abantu batwitayeho bakatushigikira. Kuri udashigikiwe ntahogera rero kubera ko mwadushigikiye n'abantu baha mu rugo bakadushigikira. Ko gushigikira biratandukanye, gushigikira umuntu gusa ikintu cyitwa gushigikira umuntu wumvishije ko yadushigikiye uko twagiye ijambo ry'Imana ryavugiwe hariya na Evangeliste Kofi, indirimbo zaririmbwe hariya n'umuririmbyi Mbabazi zagenze neza, zaradushimishije kubera ko mwadushigikiye. Rero Imana ibayimigisha cyane abantu ba Kenya, Imana ibayimigisha. Mwarakoze. Hanyuma kandi kabazo nkubaza Moses, nimba bitakugoye, uherutse kubona amakuru y'umucuranzi mukuru Mbangutse, ndizera warabikurikiranye, biriya bintu wowe wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza cyane. Neza cyane. Yafashe ingingo nziza kuko hano hari abandi bacuranzi tuzi bagendera muri ziriya nzira, wowe babwira iki? Inzira ni ya yindi y'umusaraba yuko Yesu yaducunguye n'amaraso ye. Abataratora iyo nzira nibaze bayitora kuko nibwo buzima, nibwo bugingo. Iby'isi ni ibyaha ariko turi mu rugendo rwo kuja mu ijuru. Rero tumeze nk'uko tureka byoba byiza kandi ndamushimira cyane. Yakoze ikintu abantu benshi bananiwe gukora, kiriya kintu cyane naje kuganira. Nanje ndangiza nshimira uriya mucuranzi Mbangutse. Nanje nakurikiranye kiriya kiganiro biranezeza kuko hari abacuranzi benshi bagendera muri ibyo, akagenda agacuranga, amara gucuranga wageraho ukamusanga ahandi, cyangwa wamwegera hacuranga ukumva karazana nyine yindi oderi itariyo. Buriya nimba uri umucuranzi umenye ko uri umuvugabutumwa kimwe n'abarevera, nimba uri n'umuririmbyi umenye ko uri umuvugabutumwa. Rero ugomba kugerageza kwitwara neza kugira ngo umurimo w'Imana tuwukore neza. Hanyuma nanjye ndabashimiye abakunzi bacu, banje gushimira n'abakiriye Moses neza. Uyu ni umwana mwiza witonda, tamugeni baguhaye tawe nabonye gusa abantu bakomeza bakore subscribe, icyo kintu nari nkibagiwe. Abantu baradushigikira mu murimo w'Imana kandi kuriya n'abantu benshi, abamama benshi n'abasore benshi tuzi baza bamamaza ibintu bitameze neza, ariko kubera ko abantu kamwe muza mutekereza kwamamaza ibintu z'Imana, Imana ibayimigisha kandi babashigikire, bakore subscribe, tibibagirwe niwaje baje gukoraho subscribe. Yitwa cyane turabashimira, yitwa Moses Official. Abantu bakandeho. Murakoze cyane abakunzi bacu, Imana ibaho umugisha, mukomeze mudukurikirane kuko Moses yarabivuze. Mukande subscribe, mubirebe bishire, muduhega iyo ukirebye kigashira ari cyo twinjirije cyane cyo muzokimenya, hanyuma mubitange no ku nshuti kugira ngo ubutumwa bw'Imana bukomeze bugere kure.
arakoze cyane Mado, arakoze cyane Moses kuri uyu mwanya mwiza tugiranye, tumuhaye ikaze, turamwiyegereje kandi turamushimiye koroha no kutwemerera kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Naho ubutaha wewe utarakora subscribe turagusaba kugira ngo uyikore kuri izo channel zose twabashe kuvuga ndetse n'izindi zose nk'uko bivuze hariho nyinshi zikora ibikorwa bitari bidasobanutse bakazishigikira. Rero ikintu cyose cyiza ni ngombwa ko gishigikirwa, umunsi ku wundi tuzagenda dukomeza kubazanira ibintu byiza. Imana ibahe imigisha. Asante.